Hvala vam što svojim primjerom pružate motivaciju drugim osobama sa invaliditetom da budu jači, bolji, snažniji i srećniji. Hoću da delima i postupcima gradimo Novi Sad, našu zajedničku kuću. Na tom putu jasno je da osobe sa različitim oblicima invaliditeta svakodnevno nailaze na razne prepreke. Tu smo da ih zajedno, gde god je to moguće, uklonimo i ublažimo, da preko različitih resora, sinhronizovano i planski, učinimo naš grad mestom bez barijera. Mnoge stvari su već učinjene u raznim oblastima, od zdravstva do sporta i kulture. U tom cilju predani moramo biti da se krećemo napred sa jednakim šansama i mogućnostima u našem Novom Sadu. Želim da živite svoj pun potencijal, da uvek budete uvaženi i poštovani, okruženi empatijom i solidarnošću, da stvarate nove uspehe, da širite svoje interesovanja i aktivnosti, da uživate svakog dana u našem lepom gradu. Mi ćemo uvek biti tu da čujemo probleme i izazove sa kojima se suočavate i da se pobrinemo za traženje rešenja.